دم باش اول ام دوی درسی دا لسر راویا دبتی بسکنن اول ام وی راویا چا بکارتینن امرازن وی راویا کیجانن ام کیجان پیوان بکارتینن ام انها یک به یک لسر بسکنن اول تایبتیا وی راویا اوکو تشتکی تقص دانینه یعنی بویرک دبکو پیک وره دبکو پیک نین ام ببجه قومینک یعنی تشتکم ببجن دبکو چه به پیک وره یعنی دبکو پیک نه یعنی تیدا تقضی نینه تیدا احتمال هنم اولا لراویا دبتی هکه بناسه بکن امتکارنو ها ببجن راویا دبتی او راویا کو تشتین کو لسرتین آخافتن تشتین کو ام دبینن یعنی تشتین کو ام نابینن ممکنه پیک ورن یعنی ممکنه پیک نین جبا پیکانینا بویره شرط و مرد چقاس گنجان بن دبتی اوی بویره او قاس زیده بنرن اولنا اف گرینگه یعنی جبا که بویرک پیک وره دوی شرط و مرجین وی گنجان بن یعنی شرط و مرجین که هر زیده گنجان بن او بویر پیکتی مثلا میناک اکی لوی جیره بدن میناک هم ببیجن لآسمانان قد اور تنه یعنی اورک جی تنه لگوری وی اکی احتمال بارانه هیه هلبت احتمال بارانه پرهندکه نه وسلم yani em bibêjin em derdkevin derve em li asmanan dinherin qet ewr tune em ji ve re nikarin bibêjin baranê nabibare lê em bibêjin li asmanan ewrên reş kom bûne wê demê îtimala barîna baranê zêde ye ne wisa ye eval ev dem ev rawe hinekî em ji bo vê îtimalê bikartînin em niha mînakên xwe bidin em ê baştir fêm bikin mijarê heval raweya dibetî به امراض وکی دبکو ممکنه بلکی رنگ و هیکو تی چکرن یعنی امراوی دبتی بوان امراضان بوان پیوان چه دکن دناو وان دا امراضین که هری زدتین بکار آنین دبکو ممکنه بلکی اف هر سه زدتر تین بکار آنین رنگ جیتی بکار آنین لالی باشور بتایبت اف رنگ تی بکار آنین هی کوجی yani evel hendik de pır hendik de bikaran hatta bikaran olsa jü bejin le mixast hum veji bibinin yani demek ku kesek via way denvise bizanin ku ev rawe dibeti nişanı med evel dibeku ev dibeku ve dere dehab peyfene yek dibe yani jilekera bune ligori dema na hat yekşandın dibe u ev cinavka gereki ku ye hat çekin dibeku yani ev pey via way çebiye ev dibe jilekera me bune vaki min got hat çekirin ev mümküne ev ev çima ev el ve dere he ev cinavka kesandın ye binerim mümküne ve dere kırdeyeke ve şart heye yani renge ve dere kırdeyeke ve şart heye jber ve ekip via way em ایجی جدا دنویسن لوی داره هوانه بنی رنگه یعنی او رنگه که ام ببجن تشتک چه به اما قاسه گدن لمینا کام بنیارن لوی داره ممکنه جی دیسا لوی داره کرده و شرطی هیه جبر وی که جناف که کساندنه گرتیه مجه جدا نویسیه لی دبکو نوسه روشل دبکو یه هنه کی جدا یه جبات دبکو یه ام میناک بدن هوالا دبکو ایسال زوستان سر درواز نبه yani لوی داره ihtimale که نه وسام دبکو سر جی درواز ببه دبکو سر درواز نبه دبکو باشور و روجاوا سینوران دنابر خدا راکن لوی داره بنهرن ihtimal هیه دوی هوکی دا ihtimal هیه yani دبکو سینور را بنجی دبکو رانه بنجی لی هلبت ام دخوازن را به دبکو ام هاوینه بچن گند دوی هواکی دا دیسا احتمال هیا دبکو ام نچنجی yani tiştek bıkavme yani jem bebejin belki jiber rawşa kari ma rawş be guhartin em neçin yani dibek em herinji yani ev ligori we deme vaki medseri da got şert u merc hevalno çıkas guncan bin jbo pek anina buyeri buyer ev kas ihtimala çebuna ve zede em karın o sabebejin dibeko evere dibeko ez biçim hevalno ve dere yani dibeko şart nine em binim peşiye dibeko de hevoka duyamin da xuya bike yani hevoka seyamin da xuya bike yani melve dere aniye seri le binerin ve dere nava hevoke da ji derket olay şaradariya wane daran biçine dibeko devlet nehele
ev jî îhtimaleke. Îsal azmûna gulşeyê baş derbas bibe, dibe ku sala bihê jî baş derbas bibe. Li vê derê dîsa îhtimal heye. Em tiştekî tekez tune. Ji bo mimkûn e em mînak bidin. Niha erdhej çê nebe jî mimkûn e di demên pêş de çêbe. Li vê derê di vê hevokê de dîsa îhtimalek heye. Mimkûn e di demên pêş de çêbe. Mimkûn e îsal zivistan pir dijwar derbas bibe. Ev jî dişibe mînaka rewedin me mînakek got dişibe wê. Ew ji sêwasê ye lê mimkûn e ji qersê be jî. Yani li vê derê li ser kesekî te ya xaftin. Ji ber vê yekê hevok ev vî awayî çêkir. Mimkûn e ew navê xwe nebêje. Mimkûn e ne wisa dibe ku navê xwe bibêje jî. Mimkûn e em sala bihê biçin Efrînê. Mimkûn e mijza tevlê waneyan bibe. Ji bo belkî em mînak bidin, mînakan em bidin. Ji ber ku li vê derê gelek mînak hene. Belkî sersala îsal bibe wesîle ku sala bihê baş derbas bibe. Ev jî daxwazeke hevalo. Em li Kirmanşanê hev nebînin, belkî em li Amedê hev bibînin. Li vê derê dîsa binêrin hevalo şert nîne me got ev amraz were serê hevokê. Binêrin hat nava hevokê. Belkî gotina te rast derkeve. Belkî destana mem û zînê bibe fîlmekî binav û deng. Ev jî îhtimaleke. Belkî Meta Zelalê bibe endazyar. Lê dibe ku bibe mamoste. Yan jî dibe ku em bibêjin bibe aşpêş. Belkî nebe tiştek jî bibe em bibêjin kevaniya malê. Lê li vê di vir de îhtimal heye wala em li ser îhtimalekî daxilin dibêjin. Em biçin gund belkî em cereke din neyên. Li vê derê daxwazek heye. Dibe ku ev daxwaz pêk were dibe ku pêk neye jî. Îcar ji bo rengê em mînakan bidin. Renga Rêşad Hevrîşkê hez dike. Evalo di vir de binêrin em li ser Rêşad de axivin. Diyarek ku em baş nas nakin. Heke me baş nas bikirin me bigota Rêşad ji Hevrîşkê hez dike. Lê li vê derê diyarek ku em nas nakin. Ji ber vê yekê em dibêjin renga Rêşad Hevrîşkê hez dike. Li ser tê axaftin. Yani wateyeke vî awayî derkeve holê. Renga me bikar anî. Hevrîşk hûn dizanin hevano xwarineke serhedê ye wisa bi nanê tendûrê çêdibe. Mirov nanê tendûrê yê nû yê teze hûr dike tasê û rûnê nivîşkî dixe navê rûn nav de dihale bi wê awayî mirov dixwe. Rastî enerjiyeke zêde wisa dide mirov. Ew di beza xwe de baş e lê rengê ew avjeniyê nizane. Rengê li vê derê hevana binêr me neyanî serî me di nava hevokê de bikar anî. Li vê derê me bikar anî. Rengê Erdnas derbarê dîroka Kurdan da hin berhemên nû bibînin. Rengê guran pezê şivanî xwariye. Li vê derê çima îhtimal heye evano çima gur hatiye destnîşankirin? Li vê derê diyar e ku şopa guran tê de heye di wê bûyerê de. Lê dibe ku tiştekî din jî em bibêjin pez xwariye. Mirov nizanin. Rengê kusî ji stranan dibêjin. Ev jî hevokeke em bibêjin cuda ye. 1000 sal şûn da dinya dê tune bibe. Lê rengê hebe jî. Li vê derê me dîsa rengê neyanî serê hevokê me di dawiyê hevokê de bikar anî. Evalo heye ku ev zêde nayê bikar anîn lê min xwast hûn dîsa vê nas bikin heke we li cihekî dît bizanin ku ev jî rawaya dibetiye. Heye ku cemsera başûr bihele dinya bikeve bin avê. Heye ku ûris bi Romê re li hev neke. Heye ku dengê çivîkan bihê vir. Heye ku berf nebare zûpik bibare. Evano zûpik hûn dizanin ev zîpik jî tê gotin. Lê ev zûpik e yani ji zûbûnê zûpik. Heye ku ji ber qirêjiya hewayê nexweşiyên nû peyda bibin. Ev jî dîsa îhtimaleke li vê derê me diyar kir. Îro nebe jî heye ku di pêşerojê de sîstema kapîtalîzmê têk biçe. Li vê derê dîsa îhtimalek heye hevalo. Herî dawî hevalino li vê derê hîndarî heye. Li vê derê ji bo dibe ku mimkûn e belkî rengê ji kerema xwe van amrazan bi van amrazan hevokan çêkin
û dibe şeşîrovê de binivîsin. Heta wane yekedin